Bok, vi se sad za cijelo pitate zašto ja danas izgledam kao debil? Pa to je zapravo vrlo jednostavno, zato što je današnja tema jedna vrlo debilna tema, a tema današnjeg klipa je Herbalife. Pa sada onda, prije nego što počnem uopće pričati o Herbalifeu, napomenut ću jedan proizvod koji mi se često nudi od strane Herbalife pristaša. Od onih koji me hvataju po teretani i pitaju Bok, jel ti uzimaš možda neke dodatke prehrani? Onda ja kažem da, uzimam, ne znam, protein, mliječne sirotka. Oni kažu, jesi li možda čuo za Herbalife? Sada ću postaviti jednu sliku, pa ćemo vidjeti sastav, odnosno nutritivnu vrijednost proizvoda koji oni meni najčešće nude. A taj proizvod zove se Formula 1. Da, zove se Formula 1. Pa evo, pogledajmo sliku. Zajedno. Sad ovako. Kao što vidimo ovdje lijevo su nutritivne vrijednosti ovog šejka. Jel što oni nude, to se kao pravi šejk, Herbalife, Formula 1. Jel pa sad imate tu koliko ima bjelančevina, ugljikohidrata, masti i određenih vitamina, a lijevo vidite nutritivne vrijednosti Neskvika. Neskvika, običnog Neskvika što kupite u bilo kojoj trgovini. Sad, da bi stvar bila zanimljiva, ajmo pogledati neku usporedbu. Evo ovako, idemo prvo vidjeti zasićene masne kiseline, znači odvratne masti. Herbalife 1,9 grama, Nesquik 1,4. Pobjeda za Nesquik. Vitamin C, Herbalife, samo ću nabrojati ove neke, znači, recimo, poznatije vitamine i tako neke stvari koje bi mogle vas više zanimati, da ne nabrajam sad tu neke gluposti. Pa evo C vitamin, svi znamo za C vitamin. Kaže vitamin C 57,7 mg u Herbalifeu, dok u Nesquiku 80,6 mg. Opet pobjeda za Nesquik. Vitamin E, Herbalife 19,2 mg, dok Nesquik ima 13,5 mg. Herbalife je pobjedio vitaminu E. Pa sigurno sad gledam taj sastav, pa 100% je tu negdje onda i cijena. Kad ono, vjerojatno. Herbalife vitamin B1 1,08 mg, dok Nesquik ima 2 mg. Opet pobjeda za Nesquik i to duplo, skoro duplo. Idemo vitamin B6. Herbalife 1,92 mg, Nesquik 2,6 mg. Opet pobjeda Nesquika. Herbalife ima više vlakana, ima 9,2, Nesquik ima 6 grama, Kragu pobjeda Herbalifea, ali dobro, sad kad gledamo ovako, u nekim stvarima bolji Nesquik, u drugima opet Herbalife, pa idemo propade klip. Propade video, slušajte ovo. Herbalife bjelančevine 34,6 grama, a Nesquik 4,2 grama. Joj. Šećeri Herbalife 32,7 grama, to se sve gleda u 100 grama, jel? A Nesquik 78,1 gram. Međutim, mislim sad kad pogledamo omjer bjelančevina šećera, Herbalife je malo bolji ipak. Međutim, i kad gledamo broj kalorija, znači recimo na 100 grama, Herbalife ovaj shake, koji je toliko popularan i toliko bi trebao biti dobar za jednog buildera ili za bilo ko ako trenira bilo što. Ovako, znači u 100 grama Herbalife ima 356 kalorija, Nesquik ima 379 kalorija, znači razlika neke 23 kalorije. Sad ima jedna zanimljivost, kao vidite sad da, znači, kad kupite neke proteine, neki shake proteinski, to nema skoro ništa šećera unutra. Znači imate proteina, ne znam, recimo 82 grama na 100 i imate šećera, ono što se ne može izbjeći, recimo nekakav mliječni šećer 4-5 grama na 100.
E sad dolazi najzanimljiviji dio. Pola kile Neskvika. Pola kile Neskvika u trgovini košta 15 kuna. A pola kile ovog šejka što oni meni nude kao zamjena za protein mliječne sirutke, koji je protein sa najvećom biološkom vrijednosti u svemiru za ljudsko tijelo. Herbalife pola kile košta između 350 i 400 kuna. Između 350 i 400 kuna mješavine šećera i proteina niske biološke vrijednosti. Jesam ja ovdje lud? 380 kuna košta 5 kila. Znači 10 puta veća količina, 100 puta kvalitetnijeg izvora proteina. 380 kuna košta 5 kila proteina mliječne sirutke. Dobro, sad kad smo to riješili, znači, možda još samo da napomenemo, jel to bi onda bilo, znači, otprilike 25 puta je Herbalife Shake skuplji od Nesquika koji je tu negdje. Nesquik je bolji, znači, u vitaminima, skoro svim vidjeli smo, jel? Malo je lošiji u omjeru šećera i šećera i količine bjelančevina. Naravno što je to Nesquik, jel? To je Nesquik koji košta 15 kuna pola kile. To nije Herbalife Formula 1 Ultimate Shake za sportaše koji košta 380 kuna, isto kao 5 kila proteina mliječne sirutke koji su neusporedivo kvalitetni izvor proteina od Herbalife. Opet sam se nasekirao, počeo sam se znojiti od Herbalife-a. Šta ćemo dalje? Da, mogao bih spomenuti možda par nekih anegdotica što sam imao sa tim osobama koje su mi nudile Herbalife Shake, svi su mi nudili Formulu 1. Znači, kogod me je pitao odmah Shake, proteini, Formula 1. Nisu mi nudili one svoje neke energetske i to, nego većinom ovo kao da ubacim to umjesto svojih proteina, da umjesto 5 kila najkvalitetnijeg proteina kupim pola kile smeća govana, jel? Pola kile govana za istu cijenu. Zašto? Pa zašto bi ti Nino kupovao, zašto? Zašto bi ti Nino sad dao recimo 400 kuna za najkvalitetniji izvor proteina, za 5 kila najkvalitetniji kad možeš kupiti od nas govno za te novce? Uglavnom, imao sam jednu zanimljivu raspravu, isto mi tako prišao dečko i nudio mi Formulu 1. I sad kaže on meni, pa to ti je kvalitetno, imaš unutra ugljikohidrata za poslije treninga, sad ovo je dobro. Kaže, to ti poslije treninga, popiješ to za doručak poslije treninga ko shake, to ti je idealan omjer proteina, kaže, i ugljikohidrata u tome. I sad sam ja njemu krenio, jel? Ja volim taj Nesquik spominjati, napravio sam mu kratku usporedbu. Kaže on, šta ti znaš, kaže, to je, samo da sjeti ime neko zajebano. Kaže, šta ti znaš, to je napravio, tu Formulu 1, to je napravio Nobelovac iz prehrane. Nobelovac iz prehrane. Nobelovac iz prehrane zove se Luis J. Ignaro. Kaže, to ti je napravio Nobelovac u prehrani. I kaže, unutra nije obični šećer. Unutra je fruktoza, odnosno voćni šećer koji ima nizak glikemijski indeks, pa ne deblja. Sad se moram opet vratiti na cijenu. Jel znate koliko pola kile fruktoze košta u trgovini? Pola kile fruktoze. I recimo pola kile
nekog 80% proteina, recimo soje, nekog tamo lijevog, nekvalitetnog, ko što isto i u Herbalife-u smeće neko. Fruktoza pola kile košta 12 kuna. Pola kile fruktoze košta 12 kuna. A on stavlja u obranu, to unutra nije obični šećer, to je fruktoza unutra. I spominje mi šejk poslije treninga sa fruktozom. Užas. Pakao. Uglavnom, da se vratimo na ovo Nobelovac u prehrani. Šta to znači? Da je dobio Nobelovu nagradu za postignuće u prehrani. Dobro večer, dame i gospodo. Večerašnji dobitnik Nobelove nagrade u prehrani je Jacques Houdek zbog postignuća u prehrani. Molim? Ajmo vidjeti zapravo tko je bio. Ignaro. Kaže, Luis Jose Ignaro je američki farmakolog koji je zajedno sa bla 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 98. dobio Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu za otkrića vezana uz dušikov oksid kao signalnu molekulu u krvožilnom sustavu. Kakve to ima veze s fruktozom? Kako... nasekirat ću se opet. Sada ću vam ispričati jednu drugu zanimljivost koju sam doživio na jednom rođendanu. Znači, pripremio sam se, onako, bilo je ljeto, ja sam se pripremio prije ljeta da izgledam za ljeto dobro, pa ljudi većinom su vidjeli da nešto radim, treniram ovo ono. I sad bio sam na tom rođendanu i sad sjedi jedna ženska sa strane i gleda. I prilazi ona meni, sjeda kraj mene i pita, jel ti treniraš, kao, vidim da ono imate i to. Ja rekao, pa da, ono treniram i tako, da. I kaže ona, pa jel uzimaš ta dodataka prehrani? Ja rekao, pa ono uzimam, da, ali whey protein samo. Jesi čuo možda za Herbalife? Ja rekao, jesam, i sad se ja pravim lud, pa rekao, čuo sam nešto, ali sad, ne znam, ona kao, sad ću ti ja nešto ispričat. Jedan moj prijatelj bio je ogroman, jako debel. Bio je jako debel i onda sam ja njemu preporučila Herbalife i on je počeo pit Herbalife. I onda za 3 mjeseca on je sve to salo pretvorio u mišiće. Zamislite vi to. Znači, taj Formula 1 shake, on tvom tijelu dozvoljava da radi neke alkemijske procese. Znači, on pretvara jedno tkivo u drugo. Znači, on pretvori salo u mišić. Slušajte sad ovo, kaže, njemu je to sve, znači, iz trbuha, iz guzice, sve mu otišlo ovak gore i pretvorilo se sve u mišić. Znači, to je osoba koja je u Herbalife-u 3 godine. Znači, 3 godine nudi te proizvode. 3 godine. I ona priča takve gluposti. Znači, taj shake onda stvarno omogućava tvom tijelu neke alkemijske procese i još omogućuje salu da se šeta ispod kože. Znači, ono se prošeta iz trbuha, znači prošeta se u prsa, ramena, ruke i onda kaže, ja sad više danas neću biti salo, ja ću sad biti mišić. Ono što sam ja poslije toga njoj rekao, to nije baš ovako za kamere, iako ja znam nekad biti ovako prost malo, možda neugodan, ali ono što sam ja njoj rekao poslije toga, odnosno objasnio, ispričao, to ćemo preskočiti pa idemo možda na jednu sljedeću. Ovo je zanimljivo, to je na Fejsu sam našao slučajno, znači kako imam jedna ženska na Facebooku je objavila, sad prije ljeta su te popularne, znate, slike kao prije, poslije, pa sad joj stiže ljeto, pa ja sam počela trenirati, uzimam ovo i ovo i jedem ovako, onako, treniram ovako, sam da uzmem mobitel, jer to sam našao na Fejsu, pa ćemo sad pročitati šta ona kaže. Slušajte sad ovo. Ovo je genije. Ovo moraš biti genije da zaključiš. Ovo je stvarno genije, moraš biti da zaključiš.
Odlično. Odlično. Slušajte ovo. Neću imenovat niš sad da se neko ne naljuti. Uglavnom ovako. Status, znači slika uslikano žensko tijelo. Status kaže 15 km bicikla svaki dan. Herbalife Formula 1 shake za doručak. Jedem samo meso i salatu. I treniram 6 puta tjedno u teretani. I mršavim. Dok nisam probala, nisam vjerovala. Hashtag Herbalife i u majicu normalno Herbalife. Hashtag Herbalife. Idemo sad ovo prevest. Ajmo sad ovo prevest. Znači ovako. Treniram ko konj svaki dan u teretani. Radim aerobnih treninga ko konjina, znači 15 km svaki dan. Ne jedem skoro ništa energije, pa shake i za doručak to nije ništa usporedbi sa kalorijskim unosom, nebitno. Znači to je jedan obrok, jedna čalica govana. Jedan shake Herbalife-a i ostali obroci su meso i salata. Znači treniraš ko konj, jedeš jako malo i mršaviš i zahvaljuješ Herbalife-u za to. Samo malo. Dobro je. Bolje mi je sad. Bolje mi je. Pa da sad napravimo neki zaključak iz ovoga. Znači, ako baš želite napraviti nekakav proizvod koji je tipa taj Herbalife shake. Znači, želite imati omjer, ja ne znam zašto biste to htjeli, ali recimo, evo, želite imati shake gdje je omjer proteina, nekih jadnih, nekvalitetnih i šećera, i fruktoze. Nije obični šećer, fruktoze unutra. Gdje je omjer proteina i fruktoze 1:1. Vi to možete doslovno za dobiti kilu takvog napitka da sami smiješate. Znači, otprilike kilu možete dobiti za jedno 12 kuna. Ti imate u trgovini tih jeftinih sojnih proteina, to je neke 50 kuna, ali nije ni toliko. Recimo, ali nije 50 kuna, ali neke 50 kuna, znači za 62 kune vi imate kilu, znači duplo više nek što platite Herbalife, 380 kuna. Znači, nemojte nasjedati na takve gluposti. Nikad nemojte nasjedati na takve gluposti. Nikad. Mislim da je to to. To je sve. Hvala vam što ste gledali ovaj klip i vidimo se u jednom od sljedećih klipova gdje ćemo, nadam se, imati malo vedrije teme. Pozdrav!